sorry Caprice is na keeper yadutangira step up for revolution aracayida premier Sakara wumva. Okay, right. Yanakubwira cyane Giti Business Group ikugezaho filime hamwe na Sakara the premier for real. Nakubwiza filime zikunze andika wa3 Academy Giti Academy net. Filime n'ubuntu shaka kuramenga cyangwa ujya n'uvumbe ka wifi ubundi urgesho nabawe. Filime zo kuba ari ubuntu n'ubuntu aho waburi hose waburi Uganda, Tanzania, Burundi, Malawi hose kwisi. The free movie tree dutangira step up igice cya kane revolution. Right. Caprice easy. It's show time. Sinshaka kwica vibe atahani chuza. Nibusa neza njye nawe turasa. Right. Ati nunsaze umana nanjye nakumasa. Caprice easy. Okay. Second. Soba. Right. Soba. Right. Okay. Kubwira cyane Sakara da premier umva. Okay. Gahunda mfite uno munsi nugutarama. Gahunda no kurya show. Ndibwite kubijyanye n'amasaha. Okay. Skies boy. Barajyaye n'unkunda. Okay. Sinajyaye wanyanze. Ajyaye wanyanze. Ati wingora. Kikura mu bizangora. Zakudigida. Zakudigida. Danda. Yes. Right. Singombwa. Kata sanje zirushiza Jackie Chan. Okay. Kusetsa cyose kirangurura. Sinshaka kubasoba. All right. Show time. Sinshaka kwica vibe nataka nichuza. Bagiye. Yes. Nonsaze umana nanje ndakomasa. Let's go. Okay. Soba. Aracayida premier yabintu n'uburyohe filime n'ubuntu andika wa3 Academy Giti Academy net. The real free movie tree. Lead on. Filime za Sakara the premier Junior GT Tirani Kabaka turgesho ku buntu. Zagira mu kugurisha filime ari ubuntu. Yuvunwa no gushaka mega na ibindi twarabikemuye. Zakudigida tu. Nayo yomye. Yes, check it out. Come on. Rarangi. Okulipe. Kisizi. Nari swaba. Amekunywa none. Kunywa pomba mna shida. Electrics Limited dore igisubizo ku ntambara mwayaga muhura nazo zishingiye ku mikoreshereze y'umuriro idasobanutse. Waba uri umupangaye mu nzu z'ubucuruzi cyangwa izo guturamo se yewe utunze cash power ihuriro n'abantu benshi. Dore igisubizo ngiki. Gana ikigo cy'ubucuruzi Electrics Limited baguhe imashini yitwa Electrics Meter izajya igufasha gukoresha umuriro wawe wiguriye nta wundi muntu musangiye. Tandukana n'ibura ry'umuriro iterwa no kutumvikana ku muntu ugezweho kugura umuriro. Waduhamagara kuri 0786928896 cyangwa 0785257667 cyangwa uzaho dukorera ku Gisozi. Electrics Limited va mu kajagari k'ikoreshwa ry'umuriro.
n'abandi mwese mukeneye kwamamaza nimero nizo za Sankara Premier tubafashemo kandi amagaye vuga ubusa ndagukupa cyane no kurenza akantu kababyeyi mu bice byo hasi Kurikira filime zisobanuye ku rubuga wa dore rwa rubuga rubasho filime ku buntu babasobanuza bakunzwe mu Rwanda wa eshatu akadomo net za Sankara Premier. bose navuga ku izima cyane Sankara mana bogare dora sezo the one and only Nirani Kabaka sibyo yesaso mutwe indege rutosho cyangwa kwigaragambya gukoma kandi yo mwitwa Deni Kabaka na Junior GT konya Irani abakura mu nzira nitwa Juju giti w'igipetiji filime zose wifuza ku buntu igiti.net the free movie tree filime z'ubuntu kuri wa eshatu akadomo igiti akadomo net the free movie tree igiti cyonyine mu Rwanda wasanga filime ku buntu. Iyo ni website yacu, nta kiguzi nta abonema ntaki, gura mega zawe urye show. Ubona hano uvumba ka wifi bibakarusho itari buhagarare, ubundi nta mpamvu yo kunywa amazi y'amasabano ari isoko. Filime ku buntu aho waburi hose mu Rwanda, Zambia hose, sino mu Rwanda gusa, kwisi hose, abari muri America, Australia, Europe, Asia, Africa, yewe n'abari ku yindi mibumba ahubwo dushaka kuntu tubyigaho. Ama alien ari kuri za Mars, Jupiter, muri zo area ku buryo the whole universe bareba gasobanuye ku buntu. Cyakarawe kanje kucyabazenduye. Oya mwebwe na umva na hano filime mutazazirebera ubuntu kereka Sankara doka tujya kutazo Summit Entertainment abona bateguye Alliance Gate Company GT Business Group afaho. In a city as big as Miami, it's easy to feel small. Ati mugenzi wakuriye muri uyu mujyi munini nka Miami hari igihe wumva ari gato kuri wowe. Aratubwira those skyscrapers and palm trees is my neighborhood. Ati mugenzi izi nyubako ndende zose muri kubona ni nyubako zituriye agakaritsiye mvukamo. Just a few miles from South Beach. Ati ni miles nyavuye kuri South Beach, but a world away. ariko isi yindi y'abakire iri kure yacu. Mugenzi wakuriye mu karitsiye. Place like this, you learn pretty quick that you have to speak louder than everyone else if you want to be heard. Ati mugenzi ukuriye muri karitsiye nk'iyi uba wisuzugura. Ati sasa iyo ugiye kuvuga kugira ngo wumvikane ku isi uvuga cyane. Because the truth is, everyone has a voice. Ariko kuri ni buri muntu agira ijwi. And there comes a time when you have to shout. There comes a time when you have to shout to fight for what you want. Atari n'igihe byera mugenzi bikagusaba imbaraga nyinshi kugira ngo urwanire icyo kintu ukeneye mu buzima. Musore tuganirira. Me and my friends, that time is now. Ati nyene inshuti zanjye, ati kintu cy'igihe cyacu. Ese ni kibifuza. Filime yiswe ngo iki? Twice Step Up Revolution cyangwa se Step Up Kane. Ati mugenzi muri igisi hari igihe uvukira ahantu kugira ngo uvuge bikagusaba kuvuga cyane. Hano handi iyo wavukiye muri za karitsiye za Dobandi, karitsiye za Goswe, tangira hakora mugenzi wari ufite ivarisi. Obwa muto hakuna ikimodoka cyaje mugenzi kibirahure raka hano rwose ni impande y'amazi, hari ugenda agurisha mugenzi za coconut, hari afite ka kamera. It's like a 50-50 chance we're going to jail tonight. Bana ndakumva amahirwe ari 50 kuba twagereza iri joro. Baby, Wenda twanajyayo. Dore ibyuma, dore imodoka we, dore amakankari we. Basore mu mujyi rwagati sinzi wagiye kwerekera ngo afite ubwoba ko ari amahirwe 50 ko bagereza iri joro. Dore imiduga kumbe hari abafunze umaze ni abasore. you ready? Uriteguye? You're kidding, right? Imanyinisha mwana. Bavuza amahoni. Barangije. Kumbe wa mukobwa cyakivarisi yarafite. Harimo amaspeaker ndani. Barekura umuziki. Sasa hano hari insoresore bari imyigaragambyo nimba ari ibiki. Bafunze imihanda. Baza kwibyiniramo. Raka.
yewe baturage rwagati raka by step up revolution raka basoza gatatu ati njye n'abashuti banje ikintu cyo gihe cyacu ngo twivugira kandi mu buryo bwacu abaturage nabo si ugushyuha basore mu muhanda rwagati tayari bafatiyeho abaturage nabo si ugushya bikundira byacitse hano wari waje kureba ibirahure arafata ubuvidewo bose ni ababyinnyi yewe maniga nawe tangira gushushanya hakuno ko babyina sasa abanje benda na jodo ziza na Shakira na kenge yiwe ababyinnyi mu Rwanda muri iyi minsi bayoboye karaga umuhumetso raka basore sinzi bashaka kuvuga icyo ariko ngo babikora mu buryo bwo kubyina ati amaze kumenyekana hano hanze ntabwo wabura abaturage wumvisha iyo amaze kuba influencer abantu bakuri inyuma bakumva raka yes kipe abasore nka Senkani bose raka bafunze imihanda escape by step up revolution bamaze kwifatira mu video kumbe ni imodoka zari izabo tayari tabikoza mu modoka vuba nta gutinda ku muhanda tayari baracumuka kumbe ya crew yitwa The Mob sigana iminuwari cyabo bacyanditseho zina ryabo The Mob ngatinze Yo guys, check it out. ha mwana bavandi murebe hano kumbe abasore bose bakora kuno muri hoteli There we go. bari uploading video kuri YouTube Come on, we're gonna be late. We're not. garagira vuba tugomba gucererwa Whatever it is that you're doing, byo mukorana byari byose you better. New managers out there with a freaking white glove. umva hano hari manager mushyashya mana ashaka yakwirukana umuntu mugire vava munsi Guys, bikorera kuno muri hoteli no abaseriveri get out. ariko ku ruhande bakaba ari n'ababyinnyi Headlines: Ocean Drive was crammed kuno asa kwitangaza amakuru nta kindi with art. Others, a public disturbance. aba bamwe baravuga ko babangamiye leta babangamiye abaturage nako Came out of nowhere. abaturage baje tutazo bavuye I should hope the police find them. rwose uburyo baje ntabwo bisobanutse polisi bahige pake bafunge The most amazing things I've mana niba abasore nabonye bakataraboneka we barabyina ntibabyine Yesu we I love him too. Yo, how sick was Where are my waiters? I've got a two-top that's been. abaseriveri banyareye dusigaje hano iminota 10 mutabureza nabategereje Patrons do not wait at the demand. we ntabwo hano bajya bategereza abandi bakiriye I'm your boss, ni bosi wawe not your homie. ntabwo ndi niga yawe kora akazi mujye guseriva I bet you're fired. undi munsi abakiriya babandegera muzirukanwa Don't worry about it, man. bana bitindaho Still your homie. nige niga yawe bro Cool, man. I'm your homie Fire him for that shirt. and what? Love them or hate sasa abasore ahantu hose batwitse ku itangazamakuru them. Who is the mob? abantu bose bari kwibaza ngo The Mob ni bande nyuma y'akazi All right, man. Let's get out of here. Let's get some drinks. Let's get some girls. kadufata kuri cyo kunywa nta kindi hano hazari igipapuro cyanditseho nta mukozi ujya kuri beach icyapa kiri he nabo ni abakozi bo muri hoteli ariko ntabwo wabuza kujya ku mazi Miami Club
for you. Get loose. Hakuno rwose baje ku beach ni benshi. Je kizuba. Kanadora bari mwari. Ko bakavuye mu kazi baza basanga abandi hano. Bose ni cream barabyinana. Ayare bihorera mu kurya show nabindi n'ubundi bikundira kubyina. Excuse me. Yewe. Mama icyo kunywa. Ko bwana mara hamagaza icyo kunywa bamutindiye. Dore bamaniga life na yindi nyuma y'akazi. Tayari. Wa musore shani mugeze arangije. Hey. Get a beer. Amabyeri. Kubera iki ntayigo nta kibazo abazano ni mushya kubera You must be new here. you must be new here hano manzu ni mushyashya Sorta. cyane bisa nabyo. Well, I work here too. Really? Anya ngori hano one Fortunately. cyane rwose. Come on, it can't be that bad. The pay sucks. There's no benefits and the clientele treats us like crap. Ati rwose kuri hano mushyashya ni mpamvu batana kwisanzura ngo bana bakira benshi. There's gotta be something good about this place, right? Hano hano rwose ndayishimira kuhaza. There's this really cute waiter. Atana akenshi umuseriveri agomba kuba ari mwiza nisanzura. Where is he? Nana ari he? Umusore aza gutera kuri brag umukobwa nawe si umuseriveri yaje nabaje gufata icyo kunywa. You know what? It's on the house. Yewe safa cyo kunywa. Naye sinkura hano. Where are you going? Ugiye? To dance. Ngiye kubyina nk'abandi bose. Bagwa akagiye kari seriva kamwana n'inzoga. Urakora ibiki se? Where does the dance floor? You dance? Wagwerekeza tukabyinana. Urabyina nawe? Nah. Don't you know how this works? Ntabwo ushobora bikora se. Drink in my hand. You dance around me, making me. Kamera z'umuntu inzoga basi dukora akantu k'akabato gatoya. Let's go make you look. Oh wow, ni byiza byaba bishimishije. Sasa hano mugenzi. Kobwa ntago baziranye. Ibintu byo gukomeza ubuzima. Dore nanga ukashwe. Gareti byinira agakobwa do. Arumirwa gusa. Dore mama shengi. Dore ukachwa. Kananga aragasetse. Someone make you look good, yeah? None se wabyina byiza kurusha ibingi ndi kubyina. No. Ngaho nyereka icyo ufite. Kobwa agaza gahita kabamo seriye. Kumbe agasanzwe kazi kubyina ibyo kikoreshaga. Tayari. Chewewe. Agomba ngamuze muri quartier. Okay, your turn. Ano utahiwe nawe nyereka icyo ushoboye. Unlock. Bagusezeye ntabwo ndi bugusegeme ntabwo meze nkawe. Tayari. Maniga. Tayari bose baje kuri beach. Uramwemeje fatiraho. Ukobwa nawe ugaruka bundi bushya. Tayari. Baby, hush your mouth, respect a pimp booty song. Everybody know that you for the hood. Data we nibyo twazikeneye. Muduhe show. Jenzi. Gamere bari bahuye. Cyane mukomeze muduhe show. Agifungurira amazi cyangwa swe. Ari akigotesheje. Kobwa kiraho. Bonanya manager wa ya hoteli. Uko ubonye manager wa hoteli ahita caho. Abandi bapagasi. Yewe ugiye. Toza mwana nagoteza zakumenya amazi tuza. Za gushaka umukobwa. Aramubura. Just like that. Cinderella was gone. Nuko byagenze muri ya nkuru ngo Cinderella yagiye. Gatinze. Sasa bamaniga. Iyo wavuye mu kazi bakajya kuri beach ho gatoya. Araho baza kugorobereza hakuno. Hakuno rwose ari mu kubita umwica yabo. Mungwe masa mungwe mo rwose. Abasore rwose nanjye n'abatumva kubibyiritse. Bari meze biti. How you doing, Ricky? Yawe meze uti.
teka yemeze neza. When was the last time I charged you for a drink? Ati bwa nyuma umwishyuza amafaranga yo kunywa se n'iryari. Just promise me, you have to dance with mi madre. Icyo ngusaba ni kimwe no kubyinshi madamu wanjye mi madre. Jason amutera ubwoba. Look at that. Dore ukuntu ababyinisha mukecuru. Kirabyina ukajya ngo kiri ku muhanda. Barabizegera. Sasa kuri ababyinnyi bose crew yose. Na views zirimo ziraboneka. Yo, 20,000 hits in under 5. Man, rwose mu gihe kimwe cy'amasaha 6 dufite ibihumbi magana ngahe? I still don't understand how you know what he's saying when he never talks. Man, iyo muvuga ngo ntago dufite ijambo ntago mwambwira ko nta jambo turi bugire uyu munsi. See, it's Jedi mind power, son. Man, bino nibyo bita mind power, imbaraga z'ubwonko. Deeper level, you know I know this guy. Twari turaza ko tugiye kuzamuka. Eye to eye. Ubwonko nibwo bukora. We really need to start thinking about this next thing now. Ubu tugomba gutegereza indi show y'ubutayiza imeze iti. I agree, yeah. Yo nabyemera Our nawe. momentum and generate more hits. Atugomba gushaka ikintu cyatuma tubona ihit cyangwa se views nyinshi. Contest. When I was your age, I didn't even have the YouTubes. Ati rwose nyine ku myaka ntabwo nari mfite YouTubes. First of all, muzehe baramuseka. YouTube ngo ni YouTubes. Alright. Abantu bavuga ngo YouTube ibintu bitabaho. Whatever. Check it out, Ricky. Ricky Murebe. Page with 10 million hits gets 100 grand. Sasa ari show yabaye ngo ubonye miliyoni 10 nako 100 hits. Nako oh sorry. 10 million hits. First page with 10 ariho n'amafaranga ibihumbi 100 by'idolari. million hits gets 100 grand. Sasa abantu bari bujabandi za views no bari babona amafaranga. It's about getting our stuff out there, Ricky. Aragose tugomba gukora andi mashow menshi ku buryo tuba dupostinga agashow turimo turabyina ku buryo amafaranga aboneka. Yo, first we get the money, right? That's right. Mbere na mbere tubona amafaranga sibyo? Imbaraga zo tuzatuzifite. Next, don't you, Pin? Kije kuri cyasheri wayandekura. Aro waserezanya. Let's not sweat it tonight. Because tonight, we celebrate. Murekereje ndubitindo ngo dushyire mu mutwe. Ka celebrate ko the views zabonetse. Mugenzi bwatize mu gitondo. Ano mugenzi arakana mu saha mu gitondo. Shani byuka amasaha bwakeye. Minutes, okay, sweet pea. Shaka iminota 10 sheri wanje. Hand, just shake it off. Basi mfasha tubyine mu buntu ryame. Fine. Sawa. First. Arangije kuramo umupira igice. I whip my hair back and forth. I whip my hair. Akana mnyuza byoka bikinira na bindi. Ni anko wako. Uh-oh. This is what I was afraid of. Ibyo natinyaga kurwara umutwe. Can't stop. Kamwe nakandi kantu koroshye. It's called the ocean motion. Hano rwose hari ukuntu amazi agenda mu nyanja. Cyo bita ocean motion. You try. Ocean. Ocean motion. Let's do it together. Reka tubikore hamwe. Ocean. Waves burya amazi agenda mu nyanja. Cyo bita ocean waves. Ocean. Real estate development magnate Bill Anderson Sasa ni bwatinze mu masaha mu gitondo. is about to announce $1 billion development. Ati rwose umukiriya witwa Bill Anderson ashaka gusenya karitsiye aho bajyana muri Miami azamure $1 billion project. Wose yubaka ama etage agaragara. I can make you some eggs. Ntago tunganyiriza amanyina toya. Late for some meeting. Baza afite inama mu gitondo. So? You see it? Ntago nategereza ibyo kurya. Wabibonye? Come on, it was the best one yet. Niyo video twakoze nziza. Sean talking about. Hasi fishana yema navuga ibiki. Uncle shut down Ocean Drive yesterday. Sarah, Ati ejo nzakujyana ku mazi. we're gonna leave in 5 minutes. Sarah agenda ufate pickup day tujye ku ishuri mu 5. Shana bana mushiki we. Dad, I don't want her thinking that what you're doing is okay. Ati bose mbarabire byo kubyina ubereke nawe ndikumva atari sawa. What's wrong with it? Kibazo cyese. You were on the news again Wongeye cyo gutangaza amakuru. yesterday. Ejo hashize. I mean, what's gonna happen when you get arrested? Aso nibizajya bite n'ufungwa koko. I'm not gonna get busted. Ntago ntawanesha umutwe ariko. Why are you acting like this? Aso ni sister kucifata gutya. Test is a long shot. Ko rwose amajunga urimo ni ibintu by'ubuswa. At best. Why don't you go back to school and get a profession? Asi basi wagiye kwasubiye ku ishuri ukabona akazi. Come on. Didn't you ever want to be a part of something different? Ese we ntago wakora ikintu gitandukanye n'ibyo abandi bakeka. My little brother. Muri munange mutoya. Professional flash mobber. Uraho rwose muri ba moba ibintu bidashinga. Hey. Babas. Look, I was talking to my friend Jessica. Maze iminsi mwana bwana mushito wanjye Jessica.
Take a look at this. banzurebe hano akira urebe akora muri shipping company zino company zikora ibintu hanze And they have this management training bafite zino training program byo kwigisha abasore program. You have to start out at the bottom, but uyemera uhere hasi tangire wige azero you know, if you catch on, they'll even pay for your night school. kandi wabonye rwose ko umuhanga bajyana kwishyura amasaha y'ijoro kwiga. Please just think about it. Bitekerezo bro. Think about it. Ntago nabitekereza. We are gonna win this thing. When we do, people are gonna notice. Ati rwose abantu bamara kutumenya ibintu byose dushaka bizagerwaho. Basore barimo arashaka mbere na mbere abona abafana bafite abafana. Bazikaga kazafatwa. Yeah. Well, let's hope so, because right now you're getting your butts kicked by a singing cat. Ati gisigaye nakiri mwana wanjye tugiye ku ishuri wowe. I knew you watched it. Abeze video nawe wayirebye. Basore job nayo ukora muri hoteli. Ariko bafite ikizere ngo nigafatwa. Niko namara kumenyekana aho barabaye abastari. Kazafatwa ibiceri bizaboneka. Genza risho batangiye gutegura. Abantu bazabona views miliyoni 10 kuri video bajya na-uploadinga kuri YouTube. Ibihumbi ijana by'idolari. One reason. Turn the Demont into the top destination in South Beach. Sasa no mukiraye marabwira abakozi bose ko gahunda zimeze z'akazi. And that's just the beginning. In the coming months, I plan ati mu kwezi gutaha break ground on a new hotel and residential complex. Ndimo nashaka rwose kuzamura indi hoteli nshyashya inaturwamo rwose complex nziza cyane. And after that, continue building the greatest hotels Miami has ever seen. Ati nyuma y'ibyo nzakomeza nubaka andi mahoteli Miami itigeze ibona kuva na mbere. If you work hard for me, I will be loyal to you. Nanjye rwose nzababera imfura. Mr. Ryan, for example, started working for me when he was still in business school. Ati rwose Mr. Ryan atangiye kumwera akiri mu ishuri rya business. And now he's general manager of the Demont. Ati ubu ngubu ni general manager wa Demont company yanjye. Ari arurwana n'icyugi. Manigaza nyuma. Young man. Musore. Entire staff was asked to be here 20 minutes ago. Abandi bakozi bose bagomba kuba hano 20 ishize. All right, man. Look, I'm sorry. Telefone yanjye alamu yanze kuvuga. My alarm's all messed up. Accept your apology, but you no longer work here. Wait, what? Father staying. In our profession, punctuality is not an option. Ati rwose akazi kacu kugenda ku murongo ntabwo aribyo tugomba kubwiriza. I've worked here over a year. Do we need security to escort you out? Dushaka umuseketa gusore kugira ngo byemere neza. Kiye gukatira muri discipline. Ntajya kujya gutanda kwiyamye nsokera muri hapana. Tugushakiye security kuna ganza company. Loyalty. Hano dukorera mu nzira nzima. If you don't hold up your end of the deal, I don't owe you anything. Ati kandi nudakora akazi kawe neza ntacyo nyinyicuza ntacyo nkwicuza nzakwiruka nutaye. Anderson customers expect excellence. I expect nothing less from you. Ati rwose bakeneyeho byinshi nta kintu namwe muzasaba usibye amafaranga nzayabera ku gihe. Thank you. Kandi murakoze. Thank you, Mr. Anderson. Okay, let's get to work. Sa Anderson urakoze gatusubire mu kazi. How could you say that? Because the whole thing goes against every instinct I have as a parent. I don't understand. Ego tavuga ibintu nk'ibyo ntabwo mbyumva papa kubera iki. From my perspective, it's like nanjye we no kutareba ibintu mu ruhande rwanjye. Kumbe wa mukobwa byina kujyaje kuri beach. Ni umwana wa mukire Bill Anderson. Supporting you for dropping out of college. Mwana wanjye rwose nakwishiye mukomeze college. I went to college because you wanted me to. Papa nagiye kujya kubera kwa binsabaga ngiye kuze nkunda kwiga. So this is all about the Wynwood thing. None ushaka kujya muri amarushanwa yo kubyina niyo ukeneye. They're one of the best contemporary dance companies. Hariya niyo amarushanwa rwose company zikomeye hano muri Amerika rwose zose zifite irushanwa. World Dad. Ya amarushanwa gakondo yo muri Amerika. Know how I feel about this. Uziko rwose nanjye mnyumva mwana wanjye. How many people make it as a dancer? One. Asi ni bande muri isobonye bakize bababyinnye. 1,000, one out of. No umuntu umwe mwana igihumbi n'abantu umwe mwana ibihumbi 10. It's one thing to dance when you're a kid and ati cyari kimwe ko warabyinnye uri umwana. Another thing to try to make a career. Ariko ntabwo wabigira kariyeri yawe nguvuge ngo nakaza uzaramiriza ubuzima bwawe bwose. Nta muntu wabyinye ngatera imbere. Thanks for the support. Urakoze kubufasha bwawe. I'll have the eggs benedict. Umusore mutunzane ya magi yitwa egg benedict. Fruit and yogurt. Barafata jus cyangwa yawurute. Fruit and yogurt. Muzanire rwose kimwe muri ibyo. Musore kuri abo nawo umukobwa babyinanye kuri beach ijoro ryashize. Yewe biti. Koga amenyeje. Oh my god, I am so Manu mbabare rwose. All right, no problem. Nta kibazo. Emily. Most people would kill for an opportunity. Abantu hari gihe bakwangiriza amahirwe muri iyi si. The one I am practically. Bizajya kumuhanagura reka wamusenzi we. You could end up running the whole company. Mwana wanjye ubaye mwana muzimuka niga. Company yanjye nawe wayiyobora. Another horses. Emily, I'm talking. Emily mwana niwe mvugisha ariko. I heard you. Papa nakumvisha. Let's agree to this. Reka twemeranye sibyo.
Either you're a professional dancer by the end of the summer, wenda isama nirangira uzagenda ubyine naco, or you come home to Cleveland and work for me. ati basi uzagaruke muri Cleveland unkorere mwana wanje. Muri gihe turiya muri summer time hano kuri beach ubyina nta kibazo. We used to see eye to eye and everything. Mwana wanje sinzi mpamvu mbere twarebanaga rwose ibintu byose tubireba kimwe. You remember? Urabyibuka? Emily and Dad versus the world. Jewe rwose twari dufite imvugo avuga ati Emily and Dad versus the world. Njyewe nawe rwose duhanganye n'isi yose. What happened? Byagenze bite mwana wanje? We can still see eye to eye, Dad. Papa ntabwo tukibireba kimwe. Again. Ariko ntabwo kandi mbishatse twabireba kimwe. Also wish that you could want for me what I want for myself. Ariko kugira ngo turebe ibintu kimwe no kuwashaka ibyo nshaka. Muri make ibyo nifuza gukora nawe akabiri unshyigikiramo. Aho nubwo tuzongera ibintu kubereba kimwe cyangwa tugahuza. Umukobwa w'umukire reba ibyo yibyina nta bindi byitwa Winwood. Hakuno mu myitozo Kananga mugezi nawe ko yagasoje akazi kiza cy'abantu bo hanze no gukora ku masaha ntago ari bya bintu 12 utaye saa 8 z'igicuka pana. Niba wageze saa moya muterwa no kumwumvikanye amasaha abaze ugataha ukaruhuka ntago ari gato nambwe no. This is not Africa. Yanganranganzo akora cyane. Getting off of work, I heard the music. Nandi mu kazi numva umuziki. Yeah, I'm Sean. Nizwa Sean. You're Emily, right? So Emily sibyo? We met at the club. Kawure kuri club. Tabiz. That's funny. It didn't seem like you did, you know, when ntago rwose byari bisigira ku buryo yabikoze. Dad was around. My dad Papa yahari se. doesn't need to know my every move. Papa wanjye ntago ashaka kumva ijambo kubyina mu matwi ye. Sorry, I'm just upset. Narakaye no mujinya afite. Byari byiza ariko. You dance. Ariko n'ubundi urabyina. Thank you. It's okay. Kind of boring. Ntacyo bitware ko n'ubundi mba nibo wende hano ngo ndabyina. Uravuga ibiki? Incredible dancer. Uri umubyinnyi mwiza. Not good enough. Ntago bihagije ariko. For what? Kubera icyo bidahagije. It's an audition. A routine I have to put together. Ati rwose gushyira ibintu hamwe nkaba nabyina imbere y'abantu. Basi uzangerageza. Olivia Bronwyn's company. Yeah. They're amazing. Ati hari abantu bose bahora amakampani yigisha kubyina kandi atangaje. It's technology called the internet now. Right. Sorry. Saye hangane. Well, it doesn't matter anyway because I'm probably not going to make it. Ati rwose ubu ngo nawe ibyo kujya nsanga ugiye kubisezera ko ndumva bitakiri ingenzi. Make a suggestion? Nagusaba akantu. Sure. Yego. Incorporate some of the moves you did at the club. Biriya bintu wabyinye kuri club. Girl was not born. Ntago byari biraho ngaho ntago byari biciriritse. Wabyinnye neza. Can't just do whatever I want. There are rules. Ati nyine ntago ndi wa muntu wakora ibintu byose ashatse ko du hano haramubwiza ngenderaho. Hey. Yaso waretse aragakurura. Break the rules. Basi renga kuri ayo mabwiriza. Kiramwosha. Renga ku mabwiriza. What are you doing Friday night? Dore se kuri wa gatanu nijoro za buri makora ibiki. Why? There's something I want to show you. Hari ikintu nshaka kwereka sibyo? What is it? Cyaba ari iki? Trust me. Awenyizera. Be here at this address. Uzaze kuri address saa 2 za nijoro. At 8. Sibyo? Thank you, but I'd rather work through this on my own. Ati rwose nakoze ariko nshobora kuza no kutaza nyine ntubyizere cyane. Daddy might not approve. Iryo joro rizatuma amenya gufata imyanzuro mu buzima. Wear something nice. Akandi nujya no kuzaza wambaye neza. Come on. What a day, huh? Listen, Once ni hatari. you got this morning. Bana shaka tugana muri gitondo. Would have walked out with you, but No, man. Shaka dusohokana. Yanze mushito wamwirukanye mu kazi. You don't need to do that. Bana mpamvu yo kujya mba hafi. And we both be out of a job. Kazi nakavuyemo kandi nanjye tugumanye nabwo nawe wakavamo. listen, do a few more mobs, get the hits, and we'll win that money. Okay? Ati reka dukore ubundi buce bwa the mob dutsinde amafaranga tuyaboneye. Yeah, okay. Ndabyumva. Bye. Sawa. Because I think I got this next thing figured out. Atari ndisho shaka gutegura n'imibyinire mishyashya akandi gasho twakora.
sawa ni sawa ntacyo bitwaye. Tayari hakuno baza muri ya garage yabo, bafite garage bigiramo kubyina babera imyitozo, besitemi bafure bafure zidakora bacanga kuzuye imodoka ntacyo imyitozo ugakomeza. Ocean Drive was great at scoring us some serious hits on YouTube. Atashaka dukora kandi video gatangaje kujya kuri YouTube kari butwike. Okay, so babanza kuza muri museum. Exits and abantu babiri binjira muri museum, hari nabiri basohokera. The van waiting right outside. Turashyira ku muryango nyuma van iri buducomokesha ducika buryo polisi arajya kuhagera. Dufite uburyo ducomo. Wakora imyitozo ni kwapanga buryo ki. Bosho bagiye gukora barekorera muri mize kandi abaragatangaza. without him getting noticed. Bababyinnyi bari bwinjira batari bumenye aho igihe binjiriye. Yewe. Tayari. Tangira kubara inyubako. There's gonna be security this time. Ntago abasekirite babura muri museum. Under the supervision of director Jennifer Gibbons. Bafite umuyobozi w'umuseum witwa Jennifer. What about music? I was thinking Penelope. Ntago Penelope, umukobwa witwa Penelope ne DJ baraza kubanza mutera injuga. Amwake buryo wacuranga. Play the music much too loud. Ati rwose nuza no gucuranga umukobwa ndabikwemeye ko ugabanye umuziki kandi nabwo imiziki y'ubucurange ni bwabuziki butuje busendereye ziraza parakata pumpa ntago ibyo dukeneye. Curanga imiziki iri hasi. Profile. Low profile. Nanjye ari uwo dukeneye. Mukobwa mwera kari bucurange. Tayari. Musore aza gushaka imyenda yindi. This is definitely gonna get us a lot of hits. Ahubwo iyi video tugiye gukora ngiye kuduha izindi hit zirenze. Spin on Fine Art. Mob nareje kwa mob byakataraboneka. Bwatinze. Hakora umugenzi. Wa mukobwa mugenzi mama shingi yaje hakuna muri bya birushanwa byagoswe. Tayari. Ayo mwana amanota akwiye rwose urumva noneho. Thanks. Urakoze. Thank you. Urakoze. Thank you all for coming. Mwakoze rwose kuba mwaje. Only imagine how difficult this is to audition. Ati rwose audition yari ikomeye cyane. Don't audition for me. Ni audition rwose yakataraboneka mbonye. I am not an easy one. I get it. Ntagarage nanjye bora cyane ko rwose ndabyumva. Remember, samwe ku kintu kimwe. do this, we wouldn't be Winwood. Ati udakora ibi ntabwo twakabaye turi Winwood. We're about to name the dancers who've been invited to apprentice with Winwood. Ati rwose turashaka kwemvita tunavuga ababyinnyi bahiswemo muri aya marushanwa ya Winwood. At the end of this summer, iyi soma nijya kurangira. Each dancer will perform a routine of their own selection. Ababyinnyi bose bazaperforminga rwose ku giti cyabo. We'll then select one male turahitamo umugabo umwe and one female to formally join our company. turahitamo abantu babiri, umusore umwe n'umukobwa umwe bari bujoininge company yacu. And the new apprentices are abashyashya ni Vera Williams, Josh Torres, Melba Watson, Moby Shakur, na Moby Shakur, and Emily Anderson. hamwe na Emily Anderson. Thank you and congratulations. Murakoze kandi congratulations. Feri kuri station yageze ufata feri. Emily, where did you study? Emily wigiye he? Max Sternberg at NYU. Ati nigiye muri Max Sternberg NYU. Your technique is good. Tekinike rwose niterebye. Exquisite, actually. Which means absolutely nothing. Rwose ubu nta gitangaza rwose wagaragaje ku butaha. Originality, and I suggest you find some. You've got to, okay? Ati rwose uragaragara neza ariko ushaka umwimerere wawe. Bwatinze mukobwa ko yakavuye ku ishuri aza kuri ya museum manega yamutumiyo zayambaye neza. Murakoze mukomeze imbere murebe.
muri museum indani. Kobwa naye mubaje bose nawe yajemo. Made it. Urabikoze nyuma na nyuma. So what's with all the mystery? Biratangaje pe. Sort of lame way you get girls to go out with you. Ati nibaza gushishije abakobwa kugira bemere ko musohokana. It's not a day. Humura nawe ndagusezeranya ntago naje guteretana nawe. You look beautiful, by the way. Kugira bigaragara neza afata akaboko. Nk'abantu twazanye. It's still not a day. Kandi humure ntago naje gutereta wowe. Kumbe maniga badirede nawe. Nawa undi ushushanya wa graffiti. DJ akazi kigasendereye. Kumbe dore amaniga wa kamera yayizanye. Ugomba gufilima paka bakoze. Hana kuki turi hano. Just thought you could use some inspiration. Ati banzure bari imbere yawe reko utaribona mu kikwenspira. Umukobwa arebye. Kumbe mbabyinnye yarawaje yisiga amarangi asa nk'igishushanyo kibari imbere. Arayirije. Yewe. Umuntu se mu gishushanyo. Abasore baba bateguye ibintu byabo bitonze. Mana we. Baje muri museum baremera. Umusore nawe aribita. Kobwa yarangaye. Yewe we ni korobate. Sawa gusa. Reba nundi yakuno. Ibintu byose ni ku murongo nta gupanika. Bakora ibintu byabo bitonze. Akazi ki DJ ashizemo kabisa birajyanye. Ibintu by'urusaku. Kumbe nabya bishushanyo. Tayari. Tayari data boy yaravunitse. Sore bagiye bitera amarangi. Barangije. Bakupa umuriro. Umva hako none biwucurangira. Byanira hinduka. Basore bagiye bategura muri museum. Kanu kaka surprise. Ukora ibivudo ku buryo views ziboneka. Miliyoni 10. 10 million views. Wewe. Tayari. Bimwe baretse doranyi. Dorabwabirimize. Boretse bashitsi batugendereye nabona bafashijwe. Mana we. Tayari. Kumbe hano harabanditse kumbe dore n'abandi bari mu gisare through yours Raka DJ kumbe hanze ari kwandika izina ryabo tayari maniga mugera imbere wabibonye n'amabwiriza asuzayarengaho mana we hano basiga banditseho izina ryabo The Mob ukobwa kuza haciye mana we yakaje kureba abona cyavana igicaho baracomoka sometimes it's good to break the rules ati rimwe na rimwe babyiza kurenga ku mabwiriza igroupe y'ababyinnyi rwose yongeye irigaragaza strikes again none byabaye byari hatari ababyinnyi rwose buryo bahageze ntabwo byamenyekanye rwose bagaragaye muri Miami Museum International Arts and Culture Museum
the art itself seemed to come to life, causing... ati none ibyabaye ntabyo ari agatangaza baje kureba ibishushanyo babyishimiye Y en Miami Beach tuvimos una escena. mu ndimi zitandukanye abasore batangiye kuba abasitari As many questions including the... ahantu hose bamenyekanye Who is the mob? mana we ikibazo nta kintu abaturage bose bari kwibaza ninde the mob ko bwaje hakuno. You didn't get the memo? Guess I'm supposed to make some help. muri restaurant ndashaka kujya muri ba the mob umukobwa sasa urebe filime I want to join the mob. I don't know what you're talking about. sinzi ibyo urimo uravuga. I want to join the mob. ndashaka kujya muri ba the mob karanga yabikabwa karanga kajyamo sinakwemeje kana kumukire mwana wa Bill Anderson. You can't talk about that here, okay? ntabwo babiganira sibyo. Maybe I can help you out with your routine. nagufasha kuva muri ibintu horamo rwose bitakubaka ariko The mom, it's not for you. ikindi mob ntabwo ari genge yajyamo umuntu nkabo. Not good enough. ntabwo bihagije. Dude is dangerous. umva biriya turi mutwe ni bibi cyane. Okay? If you get thrown in jail, your dad's gonna get real pissed. bivuze ngo bishobora no byakubyara bishobora kubyarira kujya muri gereza. You were the one who said I needed to break the rules. umwe wamwe ngomba kurenga ku mabwiriza. There's too much at stake. We gotta win this contest. wa mukobwa ari amarushanwa twibereyemo ntabwo turi kwireba byo guhangana na so. YouTube's giving $100,000 to the first channel. batubwiye ngo YouTube iratanga $100,000 by'idolari It gets 10 million. ku bantu bazajya 10 million hits cyangwa views. Adding another dancer can only help you. ariko nijye mu byinyi wundi wabafasha. Sean your tables are looking for you. abantu ari kwitabure baragukeneye. Right out. ndaje boss ndaje. Look, umva I have to get into Winwood. ngomba kugera kuri ba Winwood sibyo. And the only way that I'm going to be able to do that kandi buryo kinabikoramo nta bundi. is by taking risks and changing the way I dance. ati ngomba gufata risk ngenda n'imibyinire yanjye. Mom is not gonna go for it. ati mob ntacyo yabigufashamo. Especially if they find out who you are. noneho bamenye ko ari nawe ntabwo bakina wakumarira. ibuka arabizi ko se uyu mukobwa yirukanye mushuti wabo. Well, who says anyone has to know? none se nduvuze ko hari umuntu ukeneye kubimenya. njye kajya muri the mob nitwikire bitwaye iki se. sawa. Bad girls do it well. Bad guy, young bad girls. dore karitsiye bamaniga biberamo. kobwa za hakuno kozana mu igaraje. Always working out, man. kana ni hatari bro. Yo, what do we have here? tambwira umuntu dufite hano. Introduce you to someone. hari umuntu ushaka kubereka. Co-founder of the mob. ati ni Eddie niwe co-founder niwe twafatanyije gushinga the mob. And my best friend. niwe nshuti magana ngira hano. What's she doing here? baraki hano se. I join our next mission. shaka twate kwajya mu kazi muri misiyo y'ubutaha. okay. I got her up to speed about the contest and how things go down. She can help. yadufasha uyu mukobwa. Sean, can I talk to you for a second? Sean twavugana gatoya. Dude, what the hell is this? kandi ibi ni ibiki. She's an incredible dancer. kandi n'umubyinnyi mwiza. Just like that, she's in her circle? dore tuva kumushyira muri groupe yo gutyo gusa. Because I vouched for her. No. wamwizera ute se. We have. abanza wimenye ko abantu turi kumwe bo bamwizera. What's the issue? icyo nicyo kibazo. We've been saying we need another girl to really ariko tumaze iminsi tunavuga ko dukeneye undi mukobwa. go off and hit choreography. waza byina choreography. I mean, it's worth a shot, right? bari mukobwa nawe kuri beach abyina neza. barangije. Can you get it ready in time for the next mob? ngayitegure basi ubutazajya kujyana muri the mob. Good. Is your dancing lead? kubera ko imbyino yawe irayoboye. Did you say lead? uvuze kuyobora cyane. barakakiriye barabigiye kuba byiza kurushaho. Let me introduce you to the crew. kankwereke kuri yose. Eddie is our resident Mark Zuckerberg. ati rwose Eddie ni umuhanga cyane ni umu IT wacu. Eddie is our resident Mark Zuckerberg. Anything tumwita Mark Zuckerberg. he can do. ikintu cyose kiri electronic arebaho. amatwi n'amaso bikoresha neza. Penelope is the hottest DJ dufite Penelope on South Beach. niwe mu DJ wacu umuhanga. Blown remixes for our mobs. after ama remix atandukanye. Emotion. kandi atuma ibintu byose uko bipanze. vibe zijyanwa n'umuziki uko bigenda. Jason just got back from New York, dufite Bena Jason where he was part of this crew called the we azi gupanga imipango y'ibintu biri bukenerwe. Effects. He's our boy. ama effect yose ni uyazana. Mercury is a locally run. dufite Michael wacu ni artist we no No one gushushanya nibyo bintu bye. ever heard him ahantu hose tugiye kujyana usigaye yanditse izina ryacu. 1,000 words today. Iris was huge in the SoCal skate scene. hariho Iris mugezi wacu niwe udufata amavideo yose tuka-uploadinga. So we gave him something to film. niwe Sami udukorera buri kazi kocu. Of our parkour crew. Ali Saina Anderson. Most of our crew,
They're from all over the world. abantu bose bari muri crew yacu nabaturutse mu mpande zitandukanye z'isi. Put it all together. Iyo tubishyize hamwe Caleb the Mob. niho tubera ba the mob. But of their daily lives, Emily. We hit them where they least expect it and when they least expect it. Ati dufata ibintu bidacekwa tukabishyiraho batabikeka. Hakuno mugenzi hano mu hoteli rwose hari abantu baje gusangira. Hano hari VIP dore DJ Penelope nta kimwe gishushanya kiza nk'igiseriveri. You still have time to back out. Ntajya gucika intege uri standby witeguye. You are ready, right? Are you ready? Sawa. Komana ni hatari pe. Arangije. Do reba kamera mu mugati. Amabana na do nebera kamera. Ari ni hatari. Do DJ. Ukoresha twibanze mwitegure. Bambara bwa mask. DJ tayari. Zamura injyana. Mukobwa mugenzi. Niyo mob azimo bwa mbere. Komana noneho. Hoteli ko badutegura ibiro bitatwiteguira. Tayari. Abatetsi nabo bavayo. Yes, yeah. Kumbe manega nawe. Data we umuntu azajya arya pe. Hano niho umuntu agomba kugeza gusohokera. Nibazi ko bamanega wari utu video bari kwifatira bakabonye za 10 million views. Tayari. Right. Hey. Kubwira cyari se Canada Premier umva. Right. Na cyari GT Business Group ikugezaho. Baba kubita batunguye. How's that for inspiration? Bimeze bite? Ana inago bisanzwe. Barangiza gukora ibyo the mob basiga babyanditse. Yewe baharibo Yesu we. Hano wabonye sura wambaye za masaka mask. Ni bavuye nandi bajya kuruhukira. Hakuno mugabara kabo ka karitsiye. Kera kabyeri bro. Ni Eddie Nation. Tayari. Uruchereza murakaze pe. Bakomeza kusubika injyana gace gace. Mind if I cut in? Can you salsa? Uze kubyina salsa? Alright. Let's see if you can keep up. Dale gatureko twakomeza kujyana. Edina yebe yibere hakuno mugenzi. Aba yiturije umwanya munini. Yes, yeah. Shamurabye mwabara shamurabye na pe. Mana we. Hakunino. Come on, you gotta give it up. Perezida tutagira icyo uvuga nyine. Nawe mukuru wa groupe. Kana abikoze neza uyu munsi. Reme mugeze kada muri groupe bamwakiriye yigaragaje neza. Tugomba mwana byari byiza cyane. Sasa hakunino
I like it here. Hano nayishimiye. Bagomba kire bamujyanye muri quartier zagoswe. Exactly, Star Island. No, it's Hano nagari muri Star Island. Muri abanyamahirwe. Lucky. Abanyamahirwe. I grew up in a place like this. Naimba nifuza yo nkuru ya quartier nk'izi. Quartier zagoswe imigina Gatsata Biryogo Nyamirambo. It's like this. Cyangwa se Karambo quartier nta terambere. I grew up in hotels. Nakuriye mu by'amahoteli. All different, but all exactly the same. Mu mahoteli agiye atandukanye nakuriye ariko n'umuntu busanga byose ari kimwe. Clean, sterile. Ibintu byo guhora mu makaro ntago nakanageraga mu byondo. People actually live here. Bashaka kujya gukina mu bijanga. It's great. Abari byiza rimwe na rimwe. Kubera buri muntu akunda ikintu atatigeze abona mu buzima. It is. Debano. See more of it? Nakato kanje. This is yours? Ni ryawe zukuseriye. Show you around. Azinga ngutembereze. Ajya mu kabwato. Mana we. Ijoro ryose batembera. Tujyana Edin's Daniel Mob. All my life. Ubuzima bwacu bwose kwikundira kubyina. Our folks would go to Ricky's every night. And we'd be there. Twajyaga twimagina ku munsi umwe. Well, now. Iyo tukiri n'abana twumvaga rwose kubyina ibyo bintu byacu. Then my pops took off. Mom's been a new man, and ever since then, it's kind of been us against the world. Nyuma yuko twaburiye ababyeyi bacu twabaye nk'abantu babiri bafatanyije bahanganye n'isi. Me and my dad right after my mom split. Atinya na mama rwose mama na papa baratandukanye. We were inseparable. Ntago bigeze bahuza. Naye nabayeho mbabaye. Nakuze mu buzima bubi. Ababyeyi baratandukanye ndeka kubwati ko yapfushije ababyeyi agakomeza akavumiriye agarwana n'iduniya. Atinya baratandukanye gusa ariko narababaye. Ideas about what I wanted to do. Naye narije ko nzakora ibyo nanjye nkunze cyane ishimiye. I had a really hard time accepting that. Mana ntago byari byose kubyumvisha papa. You should be able to do what you want to do. Ako muri Yesu uzakora icyo umva ushaka muri wowe. Not that simple. Ntago byoroshye kuri ku muntu nkanje. Why not? Kubera iki bitoroshye? You don't understand, John. Cyane ntago wabyumva. I wish I was like you. Banifuza kuba namera nkaho urumva umwana w'umubakire. Arumva yabaho nk'amaniga yakubiswe. John. You don't understand, Shane. Ntago wabyumva. I wish I was like you. I wish I was like you. Yaba nanjye nari imeze nkamwe. Narahondaguwe narakuriye ku nkoni. I could just do whatever I wanted. Nakora ibyo nshaka byose. You know, break the rules. Najya ndenga ku mabwiriza. Me? Nkanjye. Ntago byumva muko. That's like Eddie and I. Abantu nka Eddie nanjye. We're invisible in the city. Ghost turi abantu bigize akataraboneka muri uyu mujyi. It's kind of how we came up with the idea of doing mobs. Ati nuko twatangiye igitekerezo cyo kuba twashinga crew ya The Mob. It's like us saying, listen up. Twari tumeze nk'abantu babwira abandi bantu ngo batwumve badutega amatwi. We exist. And the city is ours too. Ati turiho turi abantu kandi uyu mujyi wacu. Cyama mfite umutima pe. Use byatangiye bite tukwikundiraga kanyanga. Use wanzansomeje humura birakunda. Does that sound lame? No. Umva bidasanzwe hoya. Not at all. Ntabwo mbyumva pe. Nese wari wafungwa humura kwa kabuga twagize mu rugo. Wariye n'ibigori cyane. Yesu we, wama ku bigori gafite umuteto. Amaniga barakubiswe bamenyereye. Hustle thug life. Ubagori. Ugeze nuko kisomeye maniga. Kahuye na groupe yashinzwe na General Benda na Jojo Breezy. Abagoryi k'Imana kana ko machi kikundira shikarete Jojo Breezy. Ukari bogare ngazi kubyina. Imana Yesu Jojo bazadufungane muri gereza pe. Konye nshaka kumva ibigori bimera konye nanabikunda. Namwe kwa bari mu munyu. Kana karateta gakumbuye inkoko. Uwita ikigoro kavuga ati kweri bigori
zano ko bitarwaza bidatera igifu aryo gahaguka ryama kumbe mu gitondo baraye mukato mwana w'umukira atangiye kurara amahudu Yesu najyaga numva ibintu byo twakugangika mana nuko kugangika bimera Yesu we nubwo rubavu rwahengamye ntacyo kugangika ni kare kazi byari byo Jojo Breeze yatangiye kwereka cyo bita kugangika mu gitondo. Hey Ricky. Mzee Ricky. Ugera hano. Bano bose ne bavuga. What's wrong? Kibazo ki? Ever hear of Anderson Global Properties? Wari wumva boro yitwa Anderson Global Properties wa mushinga wose w'uyu mukobwa? Yeah, why? Kubera This Anderson guy uyu mugabo yitwa Anderson wants to build some sort of development. Arashaka kubaka imiturirwa rwose inyubako ngo zigezweho z'ikinyejana. Luxury hotel. Shaka kubaka hoteli zo kuryoherezamo. Designer shops. Ziyama amaduka rwose meza y'imyenda. He's buying the whole strip on this side of the river. Arashaka yaguzano hano hose ashaka gusenya hano twose turi. Bar, hano kabari turimo. Home. Iwanyi muhira. The shop where your sister works. Nakara ka boutique muri cyakorera mu byose agiye gusenya kirasa umwanda. All gone. Byose turabibura. El frente del río. Nuko nako tugiye gusubira ku isuka. Wabyizera. Manu musenzi no wanagiye kubaka etaje manu wamuginga wanyirukanye bro. Wamukirukanye Edine bazi ko ari se w'uyu mukobwa. This guy can't walk in here and take everything we have. Ntago uyu musenzi w'umuvantara rwose yazaronga twari ibintu byose twataye twahereyeho. Soraza kureba hano igipapuro wabahaye cyamwimuge puri yave. It's not my choice here. Haga mahita maranje mwana wanje. I'm like everyone around here. Nanjye meze nk'undi wari wese. I rent. Ndakodesha mbigenze neza. A lot of people are making a living on this strip. Tabandi bose batangiye gushaka aho bashakira ubuzima. And now everything's going to be wiped out. Tugiye gusubira kuri zero ku isuka. Kobwa mugenzi nanje arasohoka. Umusore ni ubizi ko se ari we nyiri umushinga. Emily. Hey, where you going? Ugiye? Up to my dad. Yavuga kuvuga na pa wanje. Is it gonna help? Biraje cyo dufasha. Try. Simbiza ko ndagerageza. Tell your friends that he's my dad, Sean. They deserve that much. Ati bibaye byiza musore bwira abagenzi be kuri ari we data igihe kitararenga. I don't know. Simbizi. Eddie almost lost it in there. And Rick, Eddie bara isora mwirukanye kazi. I've never seen him like that. Rick ntabwo nabona yihebye byiza ari muzehe. Right now I think it might make it worse. Ahubwo babwiye ko ari we so byaba bibi kurushaho. Gatinze. Ngana zigari buvugana naso bikaba byakunda. Why don't at least tell me where you've been? Ha mwana wanje bambwira hano waraye. I was out with a friend. Ari kumwe n'umushuti wanje. It got late. Urangije bwari bwije. So you spent the night with some guy? Habuze ngara umusore mwararanye. It wasn't like that. Papa ntago ari ukubikeka. Just don't do it again. I've got a meeting. Ha mwana ntubongere kubikora ariko mfite n'inama. Are you planning to build in the Spring Gardens district? None se papa afite gahunda yo kubaka hariya muri Spring Gardens. Why do you ask? Kuki baje mwana njye nubaka? Agira mwana ajya kumwati papa dufatanye umushinga. My friend Sean. Mushuti wanjye Shani. He lives there. Ni hatuye. Just keeps getting better. Aho kugenda nibyo byiza kurushaho naye tukatumwimure. Slum. Atuye muri Gobyori. Not a slum. Papa ntago ari Gobyori. Emily mwana wanje. You could see it. The same families have lived there for decades. Every time Mamba abaturage benshi babaye imyaka ibinyejana n'ibinyejana baretse abantu bakiturira. I build, something else gets knocked down. Mwana wanje ibyo uri muri ambwira ibintu umuntu arabyo muri business buri ahantu hose ngiye kubaka simbura ibintu bingora. Someone's house, someone's business. It's the Ndabizi iyo utangiye umushinga nk'uyu hari business z'abantu usenya amazu y'abantu. price of progress. Ibyo nibyo biciro dutanga byo kugira ibintu bigerweho. Besides, this is a done deal. Akini deal igomba gukorwa. Trip is meeting with the city council next Thursday. Ati kuwa kane rwose ngiye guhura na city council inama njyanama y'umujyi. Kuwa kane tuzahora tuganire. And once they give it the okay, we break ground at the end of the month. Ati rwose nibambwira ko rwose ibintu ari gahunda gusenya mu kwezi kumwe tutanye tuzamura inyubako. Please. Papa. Do this. Bari nubi Jojo Breeze ko yamenyereye ngo byora zatura. Let's make a deal. Ya mwana nyega twumvikane. I won't tell you how to dance. Sinzakubwira uko ugomba kubyina. And you don't tell me how to run my company. Naho tuzambwira uko ngomba gukoresha company yanjye. Wanze kwiga? Abasozo ba Jojo Breeze. Hepfo yo muri kiradi hasi mazi. Ugomba kwasenya.
Alright guys, let's take 5. Janzo mukobwa asigaye abyina wapi na vibe. Emily. Where are you? Uriye ku muntu utari hano. I'm just Andani. not here. Uri ntago hano embeshye. I'm watching you. Ndimo ndakurana n'imibyinire yawe. The studio like a leaf. Umeze nk'ikibabi cyacitse ku giti kirimo cyagenda kijyanwa n'umuyaga hakurya muri side kuntu yirimo. Take control, Emily ibanza bikontorore. Alright, let's take it from the top. Reka dukomeze tujye juru. Hakuno sasa. Where have you been? Mwana ruri. Emily's got an idea for the next mob. Ati Emily afite ikindi gitekerezo cya mob izakurikira. I really don't need Cinderella coming in here. Man, second byingundo muzana mo hano mani. Mune wanashira na gahunda zacu messing with the program. We need to be working on the next mob. Twakaba turi watarageza mob y'ubutaha. We've already got over 4 million hits. So you Basi tureko tukabona miliyoni enye za views. a lot of hits on YouTube. That's great. Nimba mushaka views zo kuri YouTube cyangwa hits, byo ni byiza cyane. Twabikora. And you'll win some money, but it's not going to change anything. Mushaka kubikora mukamwatsindira amafaranga yo kuri YouTube ariko nta kintu bizageraho. Believe me. Nyizera. Kobwa afite igitekerezo. I mean, you have 4 million people listening, but you're Ufite abantu miliyoni enye z'abantu bumva. not saying anything that actually matters. Ntago muri kuvuga ikintu kimwe gifatika kigaragara. You know, it's not okay to make art for fun anymore, and it's not okay to make trouble either. Ati mugeze nta mpamvu yo gutera blague mu gihe muri mu bibazo nk'ibi ngibi bagiye kubasenyera kandi nabwo ari igihe cyo guteza ibibazo. So what are you proposing? None uraproposa dukora iki? I'm saying enough with performance art. It's Dutware performance. time for protest art. Dutanye ibintu cyoza nk'imyigaragambyo. Protest art. Anderson Global Properties is pitching the project Anderson Global Properties bagiye gukora inama na komite njyanama y'umujyi wacu. to the city council in a week. City Council bizaba mu cyumweru gitaha kuwa kane. They have to have the council's approval to move forward. Ati iyo nama nta kindi izabigamije kugira ngo iriya Anderson Global Properties ikomeze akazi ko gusenyera abaturage izamura inyubako zayo. I think we should join them. Bivuze ngo twajya muri iyo nama tukabyina mu nama ku buryo inama itaba. So we're gonna mob the meeting. None to mobbing at the meeting. Kabwa afite ide. How do you know all this? Ko ubizi uti. Izo nama z'iyo company wazimenye uti. City council meetings are public record. Ariko iyo komite njyanama igiye gukora inama n'abaturage ni ibintu bimenyekanishwa buri muturage kugira azanayizemo. And there's this space age device called the internet now. Ariko nta kintu cyitwa internet cyaje amakuru yose asigaye agera kuri buri muntu. Think about it. Ngana bitekerezeho. Instead of just getting hits. Si hit dukeneye. Ariko dukore hit tunasenyera inama y'abadusenyera. Usaza umupango meze uti. Well, we're gonna need some more dancers. Dukeneye abandi babyinnyi benshi. All right, folks, let's take our seats. Kadufata ibyicaro byacu. Everyone being here. Twakira buri muntu rwose kwa muri aha rwose inama iricara. We have to show you. Ladies and gentlemen, this is Bob Dore rwose pora y'umujyi. Of Cooper Bob Cooper and Mackey, one of the largest marketing firms in the U.S. Ati rwose ni ufite company marketing amafilime hano muri US. Bob has agreed to personally. Kumbe do reba Eddie ingofero bajamba nk'abadiplomate baje mu nama bikeje na aza hano. I'd like to direct your attention to our plan to renovate the Riverside. Ati rwose kanze mbere ku mupango wacu wo renovating a Riverside. Amanura emergency. Acha dala batajya kukubuduha. Okay, sasi bibavuza ala mugutya ro kwenda inyubako ya hii yare cyo cyotirwa abakire so bakunda ubuzima dutahe ntapfa na yari yanya dutahe inama se twahira muri etages babara panika vuba vuba homie umurikiri do the news to do and get back on. Asinzi kibaye ariko baye ngombwa ko abaturage reba abakire n'ubwoba bagenda do reba hano bameze nk'ibistati uyarahagarara nundarahagarara n'ama briefcase nundarahagarara arikoze hana imi bistati cyangwa nundarahagarara bakiraho bakanuka kazi kikazamuka tayari kumbe dara wabyinnyi mu nama ibyari inama sasa inama irahagarara
kobwa wa Bill Anderson na warimo Emily. Tayari? Jojo Brisbane na genge yose. Tayari? Bashaka views. Ariko nawo ubwabo ari agakorwa k'imyigaragambyo kugira ngo batazabasenyera hudu yabo. Tayari? Raka buys a step up revolution. Tangwa a step up kane. Ubwacha na Premier Sakara umva. Abaje muna bareko inama bundi. Twari twanagoswe ibintu byo twari dukeneye. Ibiki bijyamerera. Manager kureba. Abasore baje. Okay. Neba kurukuta. Tayari. Okay. Kobwa baya gatekerezo. Nije nawe hakuno. Ndacasunika umuziki. Hindura injyana. Tayari. Nta mpamvu yo gufilima rwose. Para bibiri icyarimwe. Tayari. Maniga nawe hanze. Za hakuno. Iris na chama tu video. Abaje mu nama do. Jana amaye mujina yagoswe. Tayari. Zanibindi bamaniga akazi karatangiye dutaye. Aba baseretse noneho kugera hanze. Hano hari ikintu kimeze nk'ikirobo byuma bagiye bagateranya ibigunguru. Hano banditsemo we are not for sale. Ntago tugurishwa. Iwacu ntihagurishwa. Ibyene byana. Bunch of stupid kids. Yeah. Bivuze ngo ni imyigaragambyo abantu bari muri aka gace. Iyi ni imyigaragambyo. Sasa ni bwatinze. The mob yajyaho njyanama y'akarere yari yateraniye. Rwose bategura buryo ki basenya quartier. Yeah, he's doing that. Mana we, anko nawe yararimo. Jenze mushikiwe nawe yishimyemo. Baragiye kumusenyera ka butike kwiwe. It's quickly going viral. During these local parties. Ati rwose uyu mukire naye byamurenze. Abaturage rwose bamaze kunda abantu basore babota abafana benshi. Abafana babari inyuma. Ama comment kuri YouTube naje namaravuga. Nimusenye quartier kwa Dodo Burizi. Ahandi yatura cyane ko yamenyene yakuriye mu byondo. We're up to 6 million hits. Bamaze kubona mugezi miliyoni 3 za views. Tayari barabura miliyoni 4 ngo batsinda tayari mwitangaza makuru ahantu hose. Ari abasore rwose babyinnye ahantu hose ari barakora ubuntu bw'ubusho. Ama miliyoni y'amarazamuka ama views miliyoni 700. Becoming an internet sensation. Tayari Have you guys seen this viral? ubu kabigaragara amarushanwa n'abasore kuzatsinda bande mobu barimo barazamuka rwose bagiye bakora ubusho n'ejo atandukanye. Bayobowe na
musore Zingobo witwa Shikarete Jojo Burizi hamwe na mugenzi we Benda naye akarashika akazi yitwa Shakireke niwe mubyinnyi wa mbere muri Kigali w'umukobwa da ati rwose baranyesperinza aho basore rwose n'abakobwa bakomereza aho turabakunda niba nabasenyera abo tuzigaragara inyubako na nyirayo tubasenya ribu turabakunda abaturage babagiye inyuma fa kuba rwose ukunzwe tweeting this week about the mob. aba the mob anos abaturage tubari inyuma ntago bazabasenyera iyo karitsiye rwose ntago byakunda miliyoni 9,500 Support for Anderson. tayari The latest polls of the council suggest that if the vote were taken, ubu byatangiye kubacanga Bill Anderson ntago tuzi nawe rwose gahunda yo gutangira kubaka ari buhagarare cyangwa ari bukomeze byanzire bwatinze mugeze umusore mu masaha y'akaruhuko barimo arafasha umukobwa nawe komeza ya myitozo kugira ngo azarebe ko yatsinda ariya marushanwa yandi urukundo nabwo zirari come on nukuri pe nice yes Emily rwose Emily cyane rwose pe hakuno koga amasaha ari imyitozo n'umusore abimufasha mu rwose bimeze neza hana ni atari pe shani ndabikunze You have nothing to worry about. mpamvu yo guhangayika Audition's gonna be great. uzabikora neza audition uzatsinda I really appreciate all your help. ati nyashima umufasha bwose uma Your dad say anything about the city council mob? No. Ana siya city council mob papa yabivuze iki buryo twabateye mu nama But it definitely worked. I could tell it took him out. ariko ndabizi byanga byakunda byamuteye akabazo ko byakuciyemo ngo twabishakaga He'd freak out if you know I was involved. ahubwo yasara amenye ko nanye nari mbirimo. You don't feel bad sabotaging your dad's development? none se uri kumva nta kibazo guteye ko urimo abangamira iterambere rya so? I mean, how else are we supposed to stop my big, horrible, greedy father from destroying birababaza nawe kuba ufite umubyeyi ubizi ko ari umunyabugugu atumva ko abandi babaho batuje your beautiful neighborhood? kuba agiye gusenya karitsiye yanyu mwituyemo kandi banyuze ko bwatangira kuvuga ukuntu asa ari umunyabugugu. I do feel guilty. Rwose ni kwita kukisha nagishinja. Father, there's 1,000 other places my dad could stick some nauseating logic. ariko no kubwo guhunda tata gucya namubwira cyagenda shaka kandi yubaka kwa rahane hari amagaritsiye menshi yakubakamo. Trust me. Nyizera sheri. How are things between you guys? Yeah. Hano hagati yanyu bimeze bite? Go to. Oh, and Trip asked me to be his date. Mugenzi kishimiye umusore. To get closer to my dad. Of course I said no, but just wish you could go. Atari kumva nakujyana imbere ya data nkana mukwereka ariko ntabwo byoroshye. Yeah, the other side of the table with a drink tray. Ati zawari ku rundi ruhande rwa table rwose. Just one more time. Kumva ibyo bavugaga byose. Hano uko bitozaga n'ibyo baganiraga. Hari ka kamera kafataga amashusho. Bwatinze. Nakwinjira yigo. Bill Anderson, so umukobwa. So how's everything with the dance company? Mwana wanjye company y'imibyinire igeze ihagaze ite? Good. I've got my final audition in a couple of days. Hapa rwose finale za minsi mikiri imbere. Ha byiza. Good luck. Mahirwe n'imigisha mwana wanjye. Thanks. Akoze. Is everything okay? Nasi byose bimeze neza. Cyane. It's been a rough couple of days. Minsi ntago yari myiza rwose akazi karazambye. Glad I still got you on my side. Nari nzi ko wenda ubwo ndi hafi ntacyo bitwaye.
Emily and Dad against the world. tukongera tugakomeza mvuga yacu ngo Emily and Dad against the world. Emily na papa bahanganye n'isi, sibyo? So byo kubyina rwose uze umfashe company tuyirunning ubwo n'amafaranga aboneke. I'll let you get some sleep. Nanjye kamure kuryama uruhuke. Abeho mukundwa. Hi, Dad. Amuche papa. Bone ngwi. This better be important. I was playing that new Call of Duty. I was kicking some. Mwana na burye mibyino. Electrics Limited dore igisubizo ku ntambara mwayaga muhura nazo zishingiye ku mikoreshereze y'umuriro idasobanutse. Waba uri umupangaye mu z'ubucuruzi cyangwa izo guturamo, se yewe utunze cash power ihuriweho n'abantu benshi, dore igisubizo ngiki. Gana ikigo cy'ubucuruzi Electrics Limited baguhe imashini yitwa Electrics Meter izajya igufasha gukoresha umuriro wawe wiguriye nta wundi muntu musangiye. Tandukana n'ibura ry'umuriro iterwa no kutumvikana ku muntu ugezweho kugura umuriro. Waduhamagara kuri 0786298886 cyangwa 0785257667 cyangwa uzadukorera ku Gisozi. Electrics Limited, va mu kajagari k'ikoreshwa ry'umuriro. Kurikira filime zisobanuye ku rubuga wa#igiti.net za Sankrada Premier. Bose naho kwizima. Charles Sankrada one and only. Dylan Kabaka. Sibyo? Yes, indege mutosho cha kwigaraganya gukoma kandi yo mwe Dylan Kabaka na Junior Giti. Konya Irani abakura mu nzira. Nitwa Juju Giti w'igipetiji. Filime zose wifuza filime z'ubuntu igiti. Kuri yo website The Free Movie Tree uryo shoko ubuntu. Sasa kuna basoro ko bakaje. Hey man, what's up? Meze Teddy. What up, Eddie? What you want to show us? Bana tubikare mduhamagare ni bicishane ari. Here, take a look. Muze murebe hano. I found their rehearsal footage. Hano hari amasho na mafoto nabonye amasho bari mu myitozo. You don't feel bad sabotaging your dad's development? Ese nagomba ko bangamiye iterambere rya so. Mwabwiraga gakobwa. How else are we supposed to stop my big, horrible, greedy father from the show? Naga rwose byoroshye kuba nagareka data uriya w'umunyabugo gushaka kubasenyera karitsiye nk'agakuga kavugaga bamenya ko umukobwa ari we mukobwa wa Bill Anderson. She's his daughter. Ati umukobwa yitwa Emily Anderson ni umukobwa wa Bill Anderson. That's crazy. Binobo says. Okay, well maybe we should call Sean. Reka damagara chance biganiriyo. No. Oya. No. I've got a better idea. Mfite igitekerezo kirenze ibi ngibi. Sasa Anderson after inama hano rwose nako nagari inama bakire baje guhura gane na meya arangwereke mukobwa wanje arangibwo waje birashimishije. Beautiful. Sereza mwana wanje. What do you think? Didn't Trip do a great job with all this? Musore nare umuseriveri. I'd like to thank everyone for being here. So now, with no further ado, responsible for the city's latest beautification project, Mr. Bill Anderson. Thank you, Trip. And a very special welcome to the great mayor of Miami and my good friend Donald Hernandez. Donald Hernandez. All of us at Anderson Global Properties Global Properties. Into a long working relationship. And now the moment you've all been waiting for, I'd like to present to you El Frente del Rio. El Frente del Rio. Bachirao. Bibanza kwanga. Samusasi meaning destroying spring gardens. Kwangiza karitsiye y'abaturage. Majwi nayo. Ibyo bari bapanze. Hazamo ibindi. Anacheka bategereje dushyize ako kategori tekinike. When we cut the video? Video mwashyize metari. Ati murebe look out. Baragamo byotsi. Bihumanya. Kasa bigenza bite. Amfasha gutya. Amamagare polisi bitegure.
mbana kuri ekran nkaho time for revenge cyo cyo kwihorera. Sasa dore bade mob ngo baraza mu bundi buryo. Uyu mugabo yirukanye Eddie mu kazi, mukobwa we yinjira muri crew yabo batabizi mob style. Bija munsi mukuru basenyi bihari n'ubundi nabarara bya ruswa corrupt greed munyabugugu. Ifoto ya Bill Anderson. Kiracha waje nacho sivyo umwanda gusa. Tayari kirenze ibyo baherekana ya video umukobwa we atera wa munsi w'inama nawe yari mu babyinnyi. Umukobwa Emily Anderson, umukobwa Bill Anderson babyereka isi yose mwana wa ahitabanika ngo even his daughter is against him. No mukobwa ubwo basara bahanganye ashyigikiye byose arimo ngo barateranya umwana na se. Mwana rwose guhagarika data bashyiramo ka kavido arimo arabwana n'umusore. Guhagarika data ari birakwiye. Mugabo utumvikana umunyabugugu biramubaza kubona agiye gusenya garica mwana wanjye Emily. Baba fata kavido batabizi mwana wanjye wari ubirimo kurekara isabireba. Sasa nitangaza baguri vuga ati n'umwana ibyo arimo nabikikiye papa no umunyabugugu nagajya yuba banashaka kubasenyera. Tayari polisi zabinjiyemo semanu n'imiti shara fata Eddie umuvandimwe kare biki mwana nagwa uragomba kubikora. Too busy banging the boss's daughter. Kaza rwose kujina n'umukobwa wabumukire wananyirukanye mu kazi. Sheri Emily. I know Eddie was gonna do that. Eddie nagwa ntabwo bategura ibintu nk'ibi utabirimo mwana nkamani. Emily mve mbere. Kukazi kona Shani yarabirimo. Bafashe Eddie. Shani aza gutabara umuvandimwe. Barabambara bombi. Arari Madrid mwebwe sha. You lied to me, Sean. You lied to all of us. Waratubeshe Sean, waratubeshe twese. I lied to you. I was trying to protect a girl I really care about. Uriya mukobwa namukunda niyo narimo nageza kurinda. Guess you taught me a lesson. Shut up. Kazi byaduhaye so muceceke mwese. Hano hari umusaza mugenzi wo muri quartier niyo mubyeyi bagira bose n'ababyeyi bagira n'umusaza ubarera. Never know when to give up, do you? Bashaka gucekira da mwari mugeze mwabasuka mwe. Your little stunt is all over the news. Mwese muri kwitangaza kwitangazamakuru iki n'iki. We've been disqualified. Twese dusa n'abavuye muri akazi. Possible. We got the hit. Kuri YouTube batwabaye disqualified. Batwirukanye kuri YouTube. From corporate office this morning. Nakiriye rwose email muri gitondo yaturutse kuri corporate office muri gitondo uko twavuye muri rushanwa ryo kuri YouTube na miliyoni zingahe tumaze kubona twahombye. We're out. Twabivuyemo. Guess we both got taught a lesson, huh? Baza uyu munsi twese tubonye isomo. Screw you too, man. Kiryaga panda mwana. Too late, Eddie. Icyarenze twese twaraburije. What happened, Sean? Think the old man's just gonna give you his blessing? None se ushaka uriya mukira azaguha umugisha ngo urongoye umukobwa wese? You go live happily ever after with his little princess? Ujya kuba mu byishimo n'umwana w'umukire. You know, adutaye twarakuriye hudu hamwe man. Pinther, you'd pick that lying bitch over me. Kwanda tishida karashika. I was the one who told her to keep kwemwe rwana. Cause I knew you stubborn to get past it. Bani kuvara tera umutesha abantu mutwe nawe. She would never do that to someone. Tazonja guhemukira umuntu ari wese. Quit. Get off. Monda kure, monda kure. Achawe ni mifupa. Ngenzo yakomeje guhamagara umukunzi. Hey, it's Emily. Leave me Yewe ni Emily, waramutse wumvise sonera. Ohereza ubutumwa bugufi. You have to believe me. I had Ugomba kunyizera ntabwo nari imbirimo nishana arakiregura. Please just give me a chance to try to explain things. Basi mu mwanya ngerageza ndebe ko nagusobanurira. Always in a rush now. On the phone long enough. Sewe umukobwa naraha. Mwana wanjye nkora umushinga. Ngwana no guteza imbere umuryango. Kumbe yakundanye na Marine ngo ni Jojo. Jojo Burizi. Mwana utuma ngambane etade. Komana. Babarire papa. I never meant to hurt you. Ntabwo nangamije kubabaza. Aha. Washatse shaka umansuzi mwana wanjye nayo kuze kundana na Jojo. It's all over now. Byose byarangiye. Plans were approved.
We're gonna start construction right away. Ako n'ubundi icyemezo najyawe n'akarengeye gutangira kubaka. Wakoreye ubusa ariko nabwo ariteranyije. Kubura ngo umubyeyi ntiyaca iteka. Ko nahise Imana. Ako nabatangiye kuzinga ibyangushye. Asigaye Caterpillar kuzigakora iki? Aziga kubura. Hey, you can buy this one. Sean ari. Agaje kudufasha kwimuka wapi? Message bigeze bakira zavuye kuri uyu mukobwa. Fasha mushiki yo gupakira ibyo apakira. Ashyira mu modoka ngiriya twimuke. None wabigira utese. Ndangije. Akira. Ngeze gutya mugenzi. Faranga yari yakoreye. Hamwe muri ka hoteli. Emily Anderson. Emily Anderson. Emily, I thought you were doing a duet. Narenze ko rwose uri muri twara neza. Nandi ntekerezo zanjye. Doing a solo. Ngiye gukora solo. So much to tell you. Tayari umukobwa nawe ibyo akora byose. Mutima nuri hamwe. Can't hear me anymore. Jya muri wa The Mob. Abikora mugenzi niko yibuka. Jojo Burizi. Ntekerezo ziri kure. Akibuka rwose umukunzi we Shikarete. Za 5. Nuko aza hakuno. Emily Yezi maniga nawe ntiyacitse intege. What are you doing? Nakora iki hano? I had to know. To make a company? Ati nashaka kumenya uko bimeze se na twakora company twaba twicaranye. So what are you gonna do? Kandi nakora iki? Go back and work for my dad. Ati nta kintu nzasezeranya ndaza ko tuzakorana muri company ye. Don't do that. Wibikora. Wicika intege. What about you? Always. When's the next mob? Ba mob muzongera gukora ryari? Your home is being destroyed. Imuhiri wanyu agiye kurimburwa. You should be fighting for what you want, Sean. Nakabaye Sean murimo murarwanira icyo mukunda, icyo mushaka. Biriya byo mu miliyoni ibungaye 100,000 ntabwo ari byo mwakaye muhanze amaso. Agiye kubasenyera umukobwa murasiramo akantu. Mwakaye mushaka buri cyane abantu baje batasenye. Pakuba wumvishe. You know, this is where Sean and I came up with the first mob. Atana nonge na Sean twicaye go twapanga umushinga wo gukora The Mob. Maragana na muzehe. Ati ni hano. No, this lucha between you two, it's no good. Mwana ikibazo cyawe hagati yanyu ntabwo ari cyiza. Well, I didn't start it. Ati muzehe ntabwo aryo bitangiye. But you ended it. Ariko no wabirangije. Made it a lot worse. Abo no watumye bigaragara nabi. Wenda kurisha kuri ya mukobwa ise ari ugamije gusenya hano hantu. Ariko nawe wabigize muri kujya gutamaza ya mwana imbere ya se. Yarambeshye Ricky. You're young. Umwana. You haven't met that special someone yet. Nano ngurahura n'umuntu nkuriya mu buzima. So you don't know. But one day you will. Nano ngubizi ku munsi umwe n'ubimenya. And when you do, I hope you won't lose that special someone the way your friend did. Nibwo uzamenya ko ugiye guhomba inshuti magara wigeze ugira mu buzima. Kandi umuvandimwe mu buzima. Go make it right, will you? Genda ubikemure wamwaka basimbizi. Ariko yiyungwe n'umuvandimwe wawe. Genze Eddie yumviye muzehe. Araza sanga Shani hakuno. Just looking at bro.
Hano reba ikisi. What's going on? Kijya mbere. Man, I really messed up. And I don't have an excuse. Mwana nakoze umwanda kandi sinuko nakwaka imbabazi. Ntabwo mfite nakwisobanura. Then I don't know. Sinzi ariko It just felt like we've always had that whole you and me against the world thing. kandi nkaho dufite ikintu mundani muri twe twishyizemo yuko njye dufatanye tuzangana n'isi yose. Started to feel like it was fading. But Bisa nkaho umucyo twari dufite usa nkaho uri muri ijima. man, it was stupid. Mani n'ubuswa. Nabaye umuswa. I'm sorry. Kandi mbabarire. Buriya kwaka imbabazi muri isi ni ikintu cyiza. Guca bugufi ukereka umuntu ko wakoresha kandi wemera icyaha. Ntago amakosa ari ayawe gusa. Naye ntago nakabene nakubeshya. Uvuze ngo nongeye mbona inshuti yanjye magara. I don't know. Simbizi. Supposed to exchange rings or something? Duhana impeta zo kugira ngo twemere ko twasubiranye. One of my mugenzi tuburage ni ibintu byabo. But from now on, this is the only thing you get to hit, okay? Tereka no dukora igikorwa kimwe cya nyuma. Hayire rimwe. Yo, Sean. Hey, what's up? Yo. Mugenzi baragize gutya abandi bare bahamagaye. Yo, Sean. Reka dutwike bwa nyuma. All of us. Utware twese mu man. Without you, man. Ntabwo twakwegereye ngo tukwake imbabazi. We turn something positive turacyari ikipe into something ugly. Reka dutegure ikintu cyiza kandi gitwika kirimbura bwa nyuma na nyuma. Atubikore bwa nyuma. To do what the mob was intended to do. Kadukora icyo mpamvu yari igamije. Kumvikana. Not about a contest anymore. Ntabwo tukiri muri arushanwa ry'icyo gutsinda ibihumbi ijana. About giving the people that can't speak a voice. Reka duhe abantu badashaka kuba bakwivugira ijwi. Babakene batavushoboye badafite imbaraga zo kuba bavuga ngo bumvikane. No, a lot more. Kato bavugire. Babere ijwi. Tubijwi rya rubanda. To be heard. It's so true. And we got some work to do. Dufite akazi kuri uyu munsi. Ubwo twitegure twerekere. Sasa ni bwatinze. Baza hakuno. Hamwe umugabo agiye gusenya ahereye. Imyitozo nawe urakomeza. Vuba vuba. Tayari. Bazana imigozi. Tayari. If this works, it'll be a damn miracle. Tinibicamo birabari gitangaza kataraboneka. We need all the help we can get. Yo, Jason, what's up? Sasa kuno Jason atangiye guhamagara abandi babyinnyi. Mane ndashaka rwose muze muri Miami hari igikorwa cyako mumfashamo. Okay, what do you got in mind? Ufite igitekerezo ki? Tangiye kwiyambaza abandi babyinnyi. By the step up revolution, cyangwa step up full. Anacha da Premier Sakara for real. Haya. Tayari. Hey. That's right. Now imagine a bunch of people doing that, coming down the way we want to. So what are we gonna do about? Sasa urunga afite igitekerezo cye. So he has costumes. He just talks. Sasa aravuze nyuma na nyuma one. Kanya kose ni imyitozo agwagarara. Sasa hakuno. It's our day. Uyu ni wa munsi bashiti bacu. Day for this neighborhood. Gose nicyo gihe iyi neighborhood wa mugabo nyine. Which is about to enter a new era. Cyaje twinjira mu gihe gishya. Of prosperity. Gose cy'iterambere kobwa nayicaye impande ya se. It's been a difficult journey to get to this moment. Rwose rwari urugendo rutoroshye kwa twashika ahantu nkaho. Lots of discussions. I'm glad you're here. Mwana nishimiye kundi impande rwose. Cleveland soon put all his. Vuba hanga Cleveland rwose barabaturi inyuma. Here my dear friend Bill Anderson. Nacyo gihe rwose nakiri mu shitanje y'igikundiro Bill Anderson. Talking of this occasion. Rwose iki gitiyo ni cyo rwose cy'icyerekezo. Bakiraho. Hello amajwi avamo. Hello. Hello. Hang on. Hello Brett. Son of a bitch. Senzira. Kumba DJ. Ladies and gentlemen. Bagore nangaga, ladies and gentlemen. For weeks you've been asking, who is the mob? Mumbaza ibyumweru bitari bike mbaza ngo ninde the mob.
Bimira abamaniga baturuka mu kontineri. The mob ni twe, the mob is all of us. The mob ni Miami. If you take down the culture, the mob ni akomeje kuyobora umuco muri Miami. Miami is its culture. Miami and its culture. If you take down the culture, iyo utaza gushyira umuco hasi, you take down Miami. Ubushize Miami hasi. We have something important to say. Aragira ikintu cyashaka kuvuga. So now, let's say it in the best way we know how. Demureka tuvuga mu buryo bumwe tuzi kurusha ubundi. Uburyo bwabo nta bundi ni ukubyina. Tayari. Babise the mob. Raka. Kobwa navayo. Tayari. Bavuge mugenzi uko bashoboye. Raka. Bicep. Step up full. Revolution. Kobwa ukasakasa nawe. Yes yo. Amana we. Sasyo bita kugumura abaturage. Nabyo kubaka turashaka ngo byori zacu. Induri njana. Right. Let's go. Run it up like a president, brand. Bending over, touch your toes, shut it. Fuck shake. I said on the floor, bring it back up, okay. Hit a split on the shot it at back. Bring it back, bring it back, bring it back, bring it back, bring it back. You can act, 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 you can act. Umugabo gasakaise yamureba kikarumu. Aturabakigikiye. Aranyerera. Yesu we. Arazamuka. Byose bari bapanze me yarumirwa. Bya bintu n'ubujyohe, n'ubujyohe. Dore bakananga. Bo bakeneye aba follower n'aba influence bwabo. The mob. Mana we. Oya nibazahasenye pe nibazahasenye. Sasa umuntu nk'uyu yavuze ngo baturage mu ngi nyuma niba dusenyere cyaha imyigaragambyo ihera. Yewe. Why aren't you doing anything? Kuki ntakiri umukora fandi. Kumbe byagiye mu giti cya gatatu byagarutse muri iyi. Bamwe bibyinira nk'amarobo. Genda burya turaje. Birimira. Tayari. Turabakigikiye ntabwo bazahasenya. Dore meya wakachwa. Nibyo nani bintu twari dukeneye. Tayari. Dori ndigenge na ivayo. Ama bandikazi yose yoboye na Shakila K bose. Hakuna sasa. Tayari. Hago karitse bayisenya tu. Dore meya wakachwa. Yes, yeah. Get your own, get money, get your own, get money, get your own, 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 Let's go. Kavuyo. Raka.
dore bimwavuga ati nitumara kuba abasitari tuzaba tumaze kwegurira abaturage ntacyo twavuga ngo kibure kumvikana. Biyemeje kuvugira rubanda rudashoboye kuba bakwivugira baba bakene bo hasi. Uburyo bavugamo nta bundi ni ukubyina. Turabakigikiye bakiraho kumbe ya migozi bitozaga tayare. Let's go. Bazabasanyere mwabana mubyine pe mubyine amasure kave raka papa ibintu byo kubaka wapi bakiraho arakahuda kumbe na Musa nawe yagarutse muraka Blackman sasa genge yose namuzadusenyera da papa ndabashyigikiye ibi nibyo twari dukeneye. Dore meya wogajwe uruhara mu rukoremo ntabwo nabyabe ntibazabasenyere meya uruhara rwose cyane turabikoze mwana ntabwo birabara ikindi kimwe kibura shyiramo akaririmbo mwana cyane bikore mwana umwana nawe umucyure yajya kuvuga ngo se sinzi ibyo ari byo se kuba ari umukire ntabwo bitureba. Jojo umwana ubwo mu mucyure mu biryogo aka muri doba so hamwe ngo nzarwana nicyo nshaka muri iyi si. Emily mwana ba Jojo orbit za bitanu papa anijyane ni marine nakundi Zena warareba na held on as tightly as you held on me. Umukobwa w'umukire baturage bose zireba Maniga we ntanjyana nimwe atazi kubyina apfa kuba ari ukubyina gusa. Mukire yarumiwe
yikundiye umwana w'imihanda Jojo ntumugore bore rukundo nta mipaka yamuraje mu bwato bagangitse nashaka kumva ko gangika bimera mubwira ko bamufungiye kwa Kabuga uzasangira akanyanga nanjye banjyane aho kurya ibigori bimera turabakigikiye nazo mu ngo gatutse rimara ko mama tazo ko byagenze ajeje uwo bundi we wacu bro ni wowe wacu aho umukobwa narenza iki senye n'umwana wanjye atashyigikiye Yo, Andy, my boy. Andy musore. Third. You can call me Moose. Azayita Moose muzee. Moose. Mama Chelsea vie ibintu byose byo gusuhuzanya se. That this community has something to say to you. Ahubwo ibyiza iyi society ari kintu wayibwira. I'm here to help them say it. Aza turagufasha kugira ijambo abwira. Mr. Anderson. There's no way we can stop you from destroying our neighborhood. Ntago twakubuza rwose kurimbura quartier yacu. Umukiro urabishoye umusore yahise amurasa. Yirimbure quartier yacu n'umukobwa wakuri inyuma. Being lost in the process. Ariko natwe twananiwe turimo turagerageza. Rimbura ntacyo. Sorry about this, Bill. Things hangana rwose fan rwose Bill. didn't quite go as planned. Rwose mushinga ntago wagera ngo awupanze. Good. Because the plan just changed. Ahubwo umupango turawuhinduye. Maybe there's a way we can build this neighborhood up without tearing it down. Ahubwo twashaka buryo cyikaretse twayubaka tutayisenye muri make amazu arimo tukayavugurura. Sasa wamaniga bisa nkaho ababaga muri Gobyori murabyumva muti tuzivugura tuzigira kadastre zigaragara nta kindi gisigaye quartier bayikeshe nta muntu basenyeye cyangwa birukane ahubwo bahavugurura asa neza. Why Moose? How could you eat a moose? I think the question you have to ask yourself is, why not Moose? Ahubwo nawe wakise Moose nibyo nakubajije. Oh, not now, Bob. Talk to him. Owner of the marketing firm, Mr. Anderson. Anitwa Bob Cooper. Floyd. I hope you don't object, but our biggest client is actually Nike. Ahubwo basore bato company ya Nike narashaka ko mwayikorera. Yeah. Mukayamariza cyane. Different and a little more cutting edge for the new campaign. Atigoza de ko indi campaign ya Nike rwose rashaka bari bwe muba. To introduce abantu bayamaza rwose. Mwereke mob isi yose. Murabyumva muti. What do I sign? Aho twereka aho dusinya. Bamaniga atinze kuzana urupapuro. Bamushyiraga sinyatire. Bangije bayaka nimero. Bro. Ugabo miliyoni ntago tukibukeneye byabihumbi ijana. Ujya bagiye kora Nike. Cyane ko amazu yabo batakiyasenya bagiye kuyavugurura. Cheni. You did. None sibyo dukoza Teresa wa. Batumye abantu bose basubirana. Ari papa wongeye kumukunda. No. We can still use somebody who knows how to break the rules. Rimwe na rimwe ari gikoresha umuntu kugira ngo areke kumabwiriza. Nanjye ndimo. Kuba yarenzeho. Tayare vie nawe ndaceka urumva. Jojo aheze. Bro na turakwemera ubundi we wacu. Do impanga no tukutumye Jojo. Mugira ngo ayanyu nashizemo. Yari Sankara da Premier mwumvaga. Abaje mwakoze kuza murabeho. Nimucigwe na step up gatanu mukanya. Cyangwa se all in. Ndabakunda cyane cyane the Premier for real, the Premier Sankara, the one and only. Hasta la vista, nita sanga theory. Samana ndabakunda cyane. kurikira filime zisobanuye ku rubuga wa eshatu akadomo igiti akadomo neti za Sankara Premier. Bose naho uva kwizima. Cyari Sankara the one and only. Dylan Kabaka. Sibyo? Yesaso mutwe. Indege rutosho. Cha kwigaragambya gukoma kandi. Yo mwitwa Dylan Kabaka. Na Junior Giti. Konya Irani. Abakura mu nzira. Nitwa Juju. Giti w'igipeti. Filime zose wifuza ku buntu. igiti.net. The free movie tree.